กุมสังนิสมนิเลปทุมเอเบริลนิสมนิปันนีอินรินนีการตบกันเหล่าช่วงใกล้เลตาเรนโบว์มิโซชันเนลเทิร์ตูเลไงทัดดูจงเตการทาร์ลิมตะกะช่วงใกล้เท่าตูรินดูสักนัดจีบายกันบุกเท่าเจ้าอันเนกุมินกุมสังนิเลสมนิปทุมฮีมิโซรามาโรเรลตูสร์การตูกันทันชัวนะหุน General Election กันในกุมตูร์ฮันเนียตูนัดรังเฮียนปาร์ตี้ครั้งเตอินจิรเทนเลอินไซเชียตตนนะsocial mediaครั้งมูตูร์อาตัมเลมายาอินทันหุนตูร์ฮีอันไหนเตียลงาเฮตียงทุเลงเวลฮีมูตูร์เลเชียร์ตูร์อาตัมเตียลโดนบกาเฮงการาฮียนมิเจ้ามีปุยเตนไงตัวนัฟิมตักเซงาซุมเลไปโปเลงนสาอินเองปาร์ตี้เตปฮียนทุดิกจันเวมังามีปุยเตริลรูรวยกอยตุมมาสลามิเจ้ามีปุยเตนกันริลรูกันไงตัวนะฟิมตักมังากันรำโรเรลตูตุรตานะกันดูเบอร์ทั้งเท่าตุรินดิกนัจันโวกันในเทวะจูวังจวนกันดิกนัจันโวเตหุมฮาลาไงตัวนัฟิมตักเนนะวอดทักเท่าตุรินตัวนัจังเฮียนกันหันินสมอันเนโอเลอินเตอร์เนชั่นแนลนิวส์ละมาลุดงาเลลารูโซยูเครเนียนวอร์จวนอันนี้จลีสมนิปทุมนะอาคายตาวนเฮียน The Guardian in Life Update อันในดันจวน Russian Opposition Party ครวยตูตะจิงมี Vladimir Kara-Murza Kremlin in รัมพัดสันตูเลดันบดชตูนิติยากุมสมนิปังอาไลไม่ตานอินะคงตูระเทียมเหล่าอาลาจันติร์ต่อจงจางVladimir Murza มันนั่นแหละเทียมเหล่าจันติร์ฮันนี่นาอินน้ำหน่อยเวลเฮทิลเทงาอินโรลรัสเซียนมีเตลกาเรกนะอันกัลปุยโดนันติ United Kingdom UK ชวนเรกนะอันกัลปุยโดนันติอันพวงจาร์ตาฮันนี่ UK เรกนะเซงชันอาเป็กตูร์ฮีมีปังอาฮันนี่จุงตะจูเอเลนาเลนสกายาKara-Murza มันนัตูรับพรูฟตูจัสอันนี้ติน Kara-Murza เทียมเหล่าอันจันติร์นัตูระ Investigator ตานะอันรอยดานิสโคเลสนิโคฟเลอันรอยเสด็จจินตจูเรกนะอันเปดอนบกาเฮงมิตบากาเฮียนรัสเซียน FSB เอเจนมีปัญหา Kara-Murza อาจินเวลนาเหล่าจุยรูฟาวต่อทรินตูอเล็กซานดาร์ซามอฟัลเลคอนสแตนตินกูร์ดิฟเซฟตจูเรกนะเป็กตูจิงาเฮียนฮันตาร์ลังบกอันนี้ United Kingdom ชวนกุมสังนิเลสมปังอาคารเครมลินชวนนกสักอันตีวางินKara-Murzaฮีตูร์มังอินฮันเลวไฟตัวมาเซวันในทักตะกินเอ็นคอลนัทตักหน่วยอาดัมชวกเลไทยตะลาวะจูดัมชวนจูเครมลินตันชวนทุลมามาอินทุลุงเชียดทักอันนี้ตะโจกะติจวนรัสเซียin ยูเครนอารุณนะฮีอัฐบลวบังเลรัสเซียนรัลทวมเลียนเลล้อมตักเตรัมดังดาลูอันนี้จูอาดูเลวทูฮัลโหลช่วยชวกตัวบกาตินรัสเซียin ยูเครนอารุณนักลเมกฮี Special Military Operation ที่อาศัยเราอินดาวนะวารังเลรัมดังตรุณนะ Invasion ที่ตรงกำหามันวังอินกุมสมนิปังอาไลไม่ตานอินะตั้งตูรินเครมลินจวนดิกเลวตักอินอาจุงทูฮันเรลาเฮ้ยทิลเฟอร์เลวตักอันนี้วังอินเฮทุตลุกนะอันเสียมไทยนะตุรตานะinvestigation เตเล just เตเฮทิลอินนำหน่วย Russian FSB ให้จันปนิเตลกาเฮียนเรกนะอันเปโดนันิติอันพวงจาร์ตาอันนี้เฮติลาเฮียนแคนาเดียนสร์การจวนทุจชัวอันเสียมายูเครนจันปุยนตูริน New Military Assistance Package จูอันพวงทะเลตา Assistance Package อันติชัวเฮียน US ดอลลาร์มักตัดด้วยสมทุมเลปักวจัดใหม่ยูเครนนั่นเฮียนจันปุยนะอันเปโดนาจุดจวนอาหวมชุงอาจวนสไนเปอร์ไรเฟิลสมลีฮัตเตลโดนาเรดิโอเซตสมปรุกอินเบียกปอนาตานาสิปายเตนอันมันจีเป็กอันนี้โดนบกา Canadian Defense Minister จวนสไนเปอร์ไรเฟิลอันมันตูร์อามูเลพวกไทยทิลดังเองมจัดเป็กเตลอันนี้โดนนี่อาทิบก Canadian Defense Minister in เฮดหูฮับวนมุนฮีGermany NATO Defense Official 10 nakin jela Ukraine military te supply anpek zeldan tur chungchang soihauna discussion hanai namun Ramstein airbase ane hetilai hian The Guardian in report anpek zeldan chuan Moscow kot chuan thiam lo chantir pakhat anai leta hei hi Ukrainian military intelligence head Kirilo Budanov ania ani hi Russia laka firfiak polang maya chain firfiak polanga chet na terrorism le ral thuam shalruk le tolruk konga in nam noi
arms smuggling thila in nam noya puin thiam lo an chan tir ani Masha Kremlin kotin Ukrainian military intelligence head Kirilo Budanov thiam lo an chan tir wang hian an man mai thai don lova hei hi thuwa thutluk na kotin asiam om janei lo takani tin The Guardian chuan an reporta Russia hian Ukraine hi alafai vekani poin Budanov hi Ukraine thurwal pui ramdang western le US ate tan bovin man thailawin abibo hlen thayani antibok Ramstein airbase sa western tangrol poltale US in meeting poimo takmai hanai hian omjia thui tak anai dona he meeting hongtu US Defense Secretary Lloyd Austin chuan khovel ramsang sangten Ukraine kan backup hi thil dik tak ania Ukraine kan backup na wang hian Ukraine hi nget tak le dik takin handing thaidona Russia in European countries le US te minpu fau thina chu dik takin tuntruma hian kachang dona Ukrainian 9th Storm Brigade ta chu spring counteroffensive an kalpuina tura defense system an mangtur ta chu Ukrainian armed force ten an la khoi ngai lo thil tam tak awma wangin heng ral thuam te nal taka mang thai tur hian US leilunga ngai training kan pe ni ati US Defense Secretary Lloyd Austin hian Germany Ramstein airbase sa an thungai tu hober hi air defense system chungchang te ammunition pok thai thil le silaimu chi frang supply dan chungchang te le Ukrainian armed force te chakjok le thil ti thai jok ka an din chhuana tura manrua chi frang te chu thil poimo le lianberg ki isu ni atia chu he meeting a kan thungai to hojinga alaimu berani atibok he meeting a vekhian Germany Defense Minister Boris Pistorius chuan NATO member ramsang te Germany potelin German kansiam battle tank Leopard 2 tank chu Ukrainian armed force na pek ania ti chuan spring offensive operation anai hun chung hian he battle tank hi an mangai dona chu wang chuan Russian ral thuam hlom tak telaka hian a him fam kim vek don lawa Leopard 2 tank ta hi Ukraine battleground a hian ti chiat ani point repair a siam thale turin Germany Poland le Ukraine ta chuan inrem na thutlung agreement kan signa he agreement kan signa hian Leopard 2 tank repair hub chu Ukraine ramchunga hian din ani dona agreement sign tu ram pathum ta hian heng teng te repair na turatana sumle pai mamuang jongjong ta chu a finance lam thok ngal turin kanin huamani atibok Germany Defense Minister Boris Pistorius hian asoi zeldan chuan Ukraine hian spring counteroffensive hi an kalpui thoi dona ti chuan an kalpui atanga hunrei vak rial lowin mei thlato patang hian kum khat chunga tan Germany ku chok battle tank Leopard 2 tank te siam thatna repair na operation chu kan kalpui tran dona he operation hi kum khat chung kalpui turin inrom han lok ania euro dollar makta duai za somnga tanga euro dollar makta duai zanni thlangin kum khat chung hian kan sengral mai thaya chung sumle pai mamo ta chu ram pathum ta hian tho khomin kan tum don ani ati German chuan Ukraine hi arang thayang berin NATO member a laklu ani thaina turin NATO summit July tha annei tura nataka nor arota herot na hi Ramstein airbase sa meeting a tel jongjong ta jinga nial tu anom lo ane Ramstein airbase sa an meeting thu chuak kim chang tak hi report mutur halom chialawa tin khovel khriata he meeting thu chuak hi ponjar handu lo po ani mai thaibok hetilai hian Moscow chuan Wall Street Journal tana thokmek journalist Ivan Gershkovich an manta khan tanina da khungkrang lo tura ngen na le appeal athelu chu Kremlin chuan annola hengen na nol hani mai ba ka hian Moscow court chuan order thar ati chok leta Bulgarian investigative journalist Christo Grozev chu manturin thupek achwa zui leta ni ti Russian state news agency RIA Novosti chuan an report ani kan video lo thir tu ten kan khathiam lo mai thaya investigative journalist ta hi Chanchin Bumile media person Satlia Anilawa Kovela Tilteng Tachu Enge Chan Enge Bulpuiti te Uluk Taka Zirchiangin Anchuizui Trina Tichuan Bulgarian investigative journalist Christo Grozevian Tuna Atil Chuibing Berchu Russian opposition leader Alexei Navalny Tura Antraya Bangkhan Khatur Kha Engtur Chiangani Titele
tu te nge ha hrai tu te ti te eng tiang in nge han hrai ti te le thileng kem hriat chian tu la piang te chui zuin tun thleng hian ala chui zui mek zela chu wang chuan Kremlin hian nok sak an ti deuh nge Moscow kot chuan man turin thu pek a chuata ani Masani po hi Bulgarian mi dai ani wangin Moscow in thiam lo a chan tira man tura thu pek a chua hian ngong anei turom chun chu Russia ram chunga investigation hi akal pui thai to don lowa Mase Christo Grozev hian ramdang atrangin tuna athil zir chian mek chu len chuange atum don ani ti apong jar ve thung ani heti lai hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Germany ram chunga atrangin journalist ma thucha asoya thasi khowat tak noya Russia in major offensive operation an kalpuina khan Ukraine rambung thren chung mun thren khat ta chu an control na noya dain an la masetuna hian in ring tok taka ka soidu chu Ukraine hi an ram chan belle tur khopa position chia anom tolova ralthum lomle chakjok engemazat mangin Russian sipai ta hi annor le dona Kifian an rambung thren territory tam tak lale le tur hian in buat saina an kalpuya an mani run tu Russian force telaka new offensive kalpui tur hian anin peitoni hati voin chama darsom pakhat le hachan vevela khan US Joint Chief of Staff Chairman General Mark Milley chuan thuchua asiama Ukrainian Armed Force ten an man turin US chuan Abram tanks somthum le pakhat lai mai Ukraine tan hian hape chuk meka hei hi silver manga siam silai silver bullet mai hani don lova tuna Ukraine ram chunga indona mel mangchu nasa takin hathak danglam donani ati US Joint Chief of Staff Chairman General Mark Milley hian Abram steng tahi chutiang taka to khirle nget chu anni wangin Ukrainian troops ta chuan ahman dan an training atrula chu wang chuan Ukrainian troops ta hian nal taka anman thaina turin training pek chun zom ani donani atia he training hi US a pek turangin asoi chelawa media thren khatten report an pek dan chuan Ukraine ram chunga mo Poland ram mo he training hi an pe mai thayani antibok Ukraine hi engwanga tanpui vak nge hanni ti hi thuk taka thilin phum awma chu nadji le Russia in huat na hian thui tak akai hruai in mitam tak da chuan hansoya April ni som le pahni kumsang ni somni le pathuma khan Russian state media RIA Novosti chuan Polish nationalist Poland khwale tui nadji zirtirna pomtu mi singni sangni zatta chu Soviet Union hruai tu Joseph Stalin chuan kumsang khajakwa somlia khan katin huna that turin thupek achua ti chuan Poland mi singni sangni zatta chu khatin masakara khan anthini antia hebaka hian kumin April ni somle pariata khan Russia in Ralmatonga adarang trin Wagner mercenaries group how to pa Yevgeny Prigozhin chuan Soviet Union hunlai tangtoa Nazi zirtirna pomtu te kan huat na chu tun thleng hian hala top lova kan thinlung chung rila hian hala omrenga wangin Russian military ta chuan Ukraine ramchunga hian Nazi zirtirna pomtu zongjong te nuai chumit veka Ukraine sibai zongjong te nuai dar veka demilitarized tur hian Russian military ta chuan Ukraine ramchunga hian special military operation hi kan kalpuyani atia ti chuan voin lama The Guardian in report an pek dan chuan heng thil April thachunga RIA Novosti in report an pek tele Wagner group head Yevgeny Prigozhin an thuchu asiam ta hian NATO thinlung hatina Polish mipuite rilru natakin hasiam tharle boka chu chuan NATO le Moscow hinkara hian boruak chetak asiam ta tunthleng hian he boruak hi al zwaltial tiala NATO hian ralthum hlom jok manga Russia acha chua thut an hlauna chu anep tiala heng an ralthum te an mang thutani poa an ramchung voile khata beihuk thaiturin in buat saina annaya NATO hian military drill an nei daurang boka ti chuan heng ralthum an man an hlawawang hian Ukraine chu an membara an lalu dulowa Mase tuna chuan Ramstein Airbase meeting atel US le athurwal pui Western ram engemozat ta chuan Germany in Ukraine NATO membara arang thayang bera lalut tura nor harot na chu nial tu anam talawani antibok
Ramstein Airbase meeting telho te hian NATO member hian an la lut thaingot lowa NATO member ramdang tam tak anoma tichuan July thai hian NATO summit nei anidona heta hian natakanor antuma NATO summit a chau hian NATO member thar hi laklu thei ania tin member ram sang ten laklu anram tile tilo vote latu turpo NATO summit hi ane voinchan hudar khatvela The Guardian in report unpack dan chuan Russian occupied Crimea top official ta chuan thu chua an siam danin air defense system ta chu activate ani vektoa Crimea van borok zongjong ta chu Russian air defense force ta chuan ven himna khau takin an kalpuya Ukraine chuan Crimea baiturin thutluk na siama sela mipuite thamuang taka om turin kancha chewa information chu sang news agency sang le social media te puanzar hani thina mase hang in vauna le in room trainer zongjong laka hian Crimean mipui ta chuan in rin na ngatlo turin kangen chewa kaimani hne tanga information chuak chau hi ring tur le thamuang taka om turin kangen chau ni ati Russian occupied Crimea top official Sergei Aksinov hian asoi zeldan chuan heng air defense system sang kan activate thar ta hian Ukraine hi bei atum lova mase kan focus lian ber ro chu Ukraine military ta hian Crimea hi hanron bayani chuan lodang chaturin ti hre ero an nei don lawani ati mase hethu hapon nuloka hian Khovel media sang ta chuan report unpack danin Ukraine ramchunga khopui sang tele taung sang ten chiat na rap thak tak mai han tok ta heavily damaged the asrai ania heng te hi Russian air defense system atanga missile an ka chuaten ati chiat nin han soibok The Guardian hian report unpack danin Irpin town chunga po building lian tak mai chu ti chiat ania Donetsk region chunga Konstantinivka town po Russian sipai ta hian heng missile ta hi ankap luta in tam tak ti chiat ani tin han report bok ani Donetsk region le achevela hian Ukrainian armed force ta chuan spring offensive hi kalpui tura in buat saina han nei nia hriat ani wangin Ukraine sarkar pompuina po nilem lovin Ukrainian mipui hengemazat ta chu volunteer in pain army te omna huna hian an luta sipai thuam lamchi han nei sang tele silai le manrua an nei ang te han ron tho chua puya mase Ukraine sarkar chuan heng mi te hi nungtol ri tur le frontline atanga mun him zo ka lotol hlari turin an hriat tir ane hetianga Ukraine ram chunga indona in tha hazar mek lai hian first post chuan tukin jinglama report unpack danin Mali ram chunga poi khoina lian tak mai atheng le ta hei hi al qaeda ne na ingkai noi thil ania Mali sarkar hian hechen atheng chungchang hi thu chua chiang taka an siam mai lo wangin voina hian chiang kong jokin hriat thei ani ta chawa tuntuma thil thleng hi kan hriat thiam thainan nikum lama thil thlen dan hi han soima saphotila kumsang ni somni pakhat nei ni somni le palia khan Malian army ta chuan mipui sarkar chu pai thain vice president Asimi Goita chu nei ni somni palizana khan anmana hemin huloka hian president Bandro chu man hanilea sipai ta hian mipoi mote anlor ngau hawa prime minister Mokhtar Guine chu man ani zuile boka Mali minister of defense Soleimani chu man ani tabok ani tichuan sipai ten an thachak na mangin mipui sarkar chu pai thain sipai sarkar handin ta ani mase sipai te hetianga hancha channia han soi chu Mali ram hi firfiak polte laka ahim jok na turin mipui sarkar chuan malak na anei chaktok lowa sipai ten ram hanop hi ahim berani tin sipai te hian thunai na hi han hne chu ani tichuan hetianga Mali sipai ten thunai na han chanta ka wang hian firfiak polte anlungoi talo hlea abik takin al qaeda noya injiak lu jihadist group krang ta chuan Mali sipai ta hi voitam tak anlo beito thina tichuan tunkar tholenikal ta khan Mali sipai sarkar noya transitional president Colonel Asimi Goita noya chief of staff na thokmek tu Omar Traore chu tha ania Maulian presidential officer tanga thuchua an siam dan chuan hetianga han thana mun hi
Mauritanian border bulloka ani helai mun hi Mali capital Bamako tanga chimlampang meljani somnga velhla om ania kilometer zong chuan kilometer zali vel zatahla ani Mali President Chief of Staff tha ani nuloka hian Mali ramchunga intelligence monitoring group tachu ambush ani zuileta hetianga anambusun hi nilai ni kha ani boka Central Malia Sokolo le Farabugo Inkara ania Mali sipai pasari vel he ambushna hian tha ani bok ani he thilti tu te hi hunrai tak chung chu tu tangen ni ti hriat mai thai ani lova maseni jan zirtop jana khan al qaeda nuaya inziak lut jihadist group pakhat Jamas Adral Islam wal Muslimin JNIM tachuan anti ani thu anpung jarta ani Khovel Intelligence Agency Frank ten anjir chenzuina chuan he jihadist group tahi al qaeda nuaya mai nilovin Islamic State group nuaya po affiliated member ni in hanin ziakluta operation voitam tak Central Mali le Mali Thenom Ram Niger te Burkina Faso ate chet na anlo nei to thina Burkina Faso meichia then khatta chu nula kumlano pang tak tak te khochung atanga man khoma phurbo thin tu kha he jihadist group JNIM te hi anni tin first post chuan an report ane Sahara Thaler Chevel Sahel region tia ansoya ramfrang telaka boina siamna saber tu chu heng jihadist group te hi annia nulata rubawa nom channa tana anman threp nuwa Khovel ramfrang no chizwarata khalchok le tu kha annia Sahel region thilthen dan chungchang hi kan video kaltolama khan report kan nei towa JNIM te hian Niger le Burkina Faso te Mali ramchung atang te hian nulata ruchuakin voi khata tam tak anman khoma chungbi ta chu nom channa tana anman zo nuwa thren khat chu anu puyang main hankol zuya thren khatero chu no chizur turin hetiang lama sumdong smuggler tanena an pe chong thina ne tin an report ani mase Mali ram hi sipai rorel na nuaya aum ta ka wangin sipai ten khau takin ramven him na chu an thok zuita hetiang ani wang hian Mali ram chunga chet vel chu heng jihadist group tatan hian amma ai khan ahar satalea Mali sipai sarkar laka hian poi khoina lian tham tak thlentir turin voitam tak an lo beitoa tuntum hi an hlot lindar trum ania Mali Chief of Staff mai baka intelligence group pa sipai hengemozat an thatta ani hetilai hian Sudan ram chunga boina akyang theilawa tol chungin dona chu chunjam zel ania Sudan hi Muslim ram ania Muslim hotatana holiday poimo takmai Idul Fitra chu mipuiten zalen taka anman thaina turin Sudanese army ta chuan Sudanese army tale Rapid Support Forces RSF paramilitary group ta chuan inrem lailok na kannayani tin anpong jara he inrem lailok na hian Idul Fitra anman hun celebration hun chungjong ahuam dona nithum chungatan inrem lailok na hi zia ania mase he inrem na hian omzia anai lawani tin Al Jazeera chuan han reporta Khartoum khopui chunga in dona chu tunthleng hian chunjom halani ta thawani anti French news agency AFP chuan report anpek danin nijan lama khan Khartoum city chunga munthren khata anin beina chu aziam hlea mase voin lama hian chunjom ani tak zelawangin he in rem lailok na an siam na hian omzia anai lonin ahriatani antibok Sudanese mipuitam takin an turtoa nunna chan tam tak anum boka Sudan ram chunga tual chungin dona hi kan soi photo angin voile khata ron chuak thut ani wangin ramdang mi Sudan ram chunga omtetan in saseng na hun aom lova chuwang chuan Sudanese army tele RSF ta hian mipuite in thiar chuana turle mun himjok anpan na turin in ka haina thu thungpo anlo jek to masep chu po chuan omzia anei lo ani kha ti chuan voin khan US lamatrangin thu chua pahningot mai siam ania US top diplomat veve ania US General Mark Milley chuan Sudan General Abdel Fattah al-Burhan hena US khwale tuita chu him taka anom theina turin ven himna anpe turani tin hangena US Joint Chief of Staff Chairman General Mark Milley hian Sudan ram chunga kan khwale tuimi homjong ta chu ven him ani tur ania
tin Sudan ram chunga hian tual chunga in dona hian ziaom lam hapan lawani chuan Washington chuan thutluk na asiam dona chu Sudan's capital Khartoum khopui chunga kan embassy lak chho hi ani tin hasoibok heti role hian US Secretary of Defense Lloyd Austin point nimin khan thucha asoiboka US military ta chuan ven himna thatak hnuaya US embassy na thoktu jongjong ta chu him taka lak chho ani thaina turin evacuation process chu kalpui turin hanin buat saimeka Sudanese sipai chini Sudanese army tele RSF te indona wang hian civil mi zachuang jatin nunna anchan toa mi pui ei turle in tur nei lo mi tam tak anom to boka hei wang hian kan mi pui te lak chu na po kan thok chun jam mai thaini atibok Lloyd Austin hian asoi zeldan chuan theater command atangin Sudan ram chunga tanga mi pui te lak chuna le embassy na thok tu te lak chuan na kan tho chung evacuation process akal chunga ven himna khautaka kalpuyani thaina turin Sudan ram chunga hian US Army te ronthon lu ani mai thayani tin ahril bok Al Jazeera chuan he thil chungchanga hian US hian thutluk na alasiam lawa tin Al Jazeera hian report anpek dan chuan anram mi puita chu anram lampanin ho turin an kauthina heng ram thrang Germany te Japan te South Korea te Spain tele US te hi Sudan ram chunga an khole tui om tam langsar zol te ania Mase heng ram ta hian an mi le sa ta chu tun thleng hian an la chuak thailowa embassy staff te po lak chuangai na aom lowa achan chu Sudanese capital Khartoum khopui chunga airport chu in baina tual hani meka wangin van borok jongjong po ahim lowani antia tichuan sipai thonlun ta ven himna khautak hnuaya mi puite an thir chuakani lo chuan chu lo chu tundin huna chuan khan tur dang option haum lawani tin han report bok ane ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sala kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong jong te khan khongai taka milo subscribe sakjal turin kan somnan le chowa tichuan loinen kol thraula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kan in tongle thaudon nia